ya Bungoma na thirikari nene nĩ magĩthingatĩtwo gũkorwo magĩkĩrĩa harĩ gũteithĩrĩria ciana iria ciururaga mataũni-inĩ na njĩra ya kũmahe ha gũkoma o ũndũ ũmwe na irio. Ĩno nĩ mĩario ĩkĩtio nĩ gĩkundi kĩa atumia na arĩa magĩkoragwo makĩhũranĩra iturwa itiganĩte cia ũtongoria gĩthurano-inĩ kĩa mwaka mũhetũku. Wengine wana nia ya kurudi shule, kuna wengine haswa wanataka kurudi nyumbani na labda walikuwa na hali ile ya kutoelewana na wazazi, na inastahili sisi kama wamama, kama kaunti government ya Bungoma tufikie hao wazazi, tuwaongeleshe wapate kuchukua hao watoto washughulikie wawarudishe shule. Tutaweza kufikia county government tuongee nao, haswa children's department pia tuongee nao, tuambie maslahi ya hawa watoto vile wanakaa, na tunapofanya hivyo tutapata suluhisho. Nilisimama kama women reps, kama mimi nilisimama women rep Busia County, kuna wale walisimama kama MCS, kuna wale walisimama kama MPs. So lengo letu tulisema, tulikuwa na nia kwa kusimama hizo vitu, tulikuwa na nia kuendelea na uongozi wetu kusaidia communities zetu, na tulisema ku lose campaign does not end our leadership. Wale wadogo wetu mambo pia wanaweza enda shule, kama mnaweza kuwa na pia na usaidizi ya kuwasaidia waende wakasoma, pia Mungu anaweza wabariki. Pia kuna wale wakubwa wenye sisi tunaweza fanya makazi, kuna wenye tunaweza, mimi kwa mfano mimi naweza shona viatu, mimi ni mchezaji wa mpira, na pia kuna wenye wanaweza endesha baiskeli na kuna wenye wanaweza endesha troli. Sisi tutasema kuwa wale ambao walipita wako kwa viti. We are not fighting anybody. We are just working together. We are still politicians and we need also to support our community. So we shall just keep on supporting our community, na wao pia wafanye kazi yao ile ambayo inawahusu, na pia sisi we keep on our line. Naomba wale wenye mnatoka kwa maboma mazuri. Sio dhothaitie iria ĩkĩrũga